Bula. Gue minuni mereka rakyat untuk teletak di forum 60 FM, namun 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Nisambulu vinaka. Se koe ungo na pakaleleka ni noanda itu koe na mbungi ende indai. E sa oti vinaka ungo endo na madha o mena ngauna e tarakina na nonda panua na tapao yasa endo na italo noa e senge imbasi ke tenga mai o ya na nona sanga endo na tine ni ngone metangu maka na luvena. E pakarita ko silivan di talei mai aro e bonua lebu na nona sambi uti luvena e bagi tolu kina ndo na kato e na ngauna e liwa koutu kina na dhangi e na mbungi ni lotu lebu sa oti. Tukunon di talei ni ngauna batongo e raunga idhidhi kina ndo tala na vale karasa pakaruru tiko kina e tini ka walu tala na leo ni koro. Kai na turang ni koro e aro ni tolu sangulu ka dhiwa kia na vale e na korongo rua sangulu ka ono e ramai baka dhadha ni baka ndua e na buku ni dhaba o yasa. E lai toka rauti ni rua sangulu na miliona dola na baka dhadha e mbiuto koto mai na dhaba o yasa kina beia ya katau kena na tambari ni ngaumisala e na nonda banua. E baka rita ko Kamal Persad na buni lewa baka tawa ni FRI ni mai baka takila ni tukutukongo salamuria na kena na mai mbiu bata na ribote mai beir na linga ni benga rabi era taleba na be banua e mai baka dhadhani. E ka kumar nindona ra walu sanga bulu kede ne wili ni benga ngada ne benga ravi e mai baka lengai baka bimbi ne boli ku ni nonda banua. E baka ditaka ni bunga na be wabu ke na ngoni sala ersa sama ki baka binaka kasa toma ni taleti ko na be tosoyaki. E dingo mene tuku ni sa lutu na ribote membaleta na basulawa e na besi tese ni obisa e na besi viti. E bagarita ko ACP Abdul Khan na Chief of Operations ni obisa ni lebu na obisa era sa basalataki merayan raba e vida na vei sangata ni korle lebu ke na vei tiko pagambimbi e na vida na singa saoti. Vei baga na numi o kan ki vei kenda na leo ni bonua mendambiuta baga pinaka na vei ya baga maringeti e so enda tau kena kani donu magiti ko endo na ngauna oso vei baga nunumi telangaki vei na raiva e na bimbi ni kena muri baga binaka na vei lawa ni nonda ngauni sala. Kina gito e sa toso ina tigi ni singa me na baga dorikina na nonro na sota na timi ni loma e biti babas ke na timi ni USP suba babas. Na tukutuku e meidhingomi ni sana baga doritigo na gito e na ikavitu ni singa ni bula katumai. E andondon me baga dor na gito e na moni madhau saoti kasa me tosoi e na buku ni bakaro ni dhaba o yasa. E bagarita ko tevi tatu loa na buni bola lebu ni Suva Rugby Union ni ratou sa dhakadak baka bola katiko ke na bei kalabu ni rugby so e na buku ni tubu ni gito e na yambaki katumai. Mai dhabe kira na bagalele akani nonda itukutuku na kena ikuri e rano na semana siseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni bwading vinaka. Ndo toka leo na be sere so na Bula FM na bodu na sere eso. Bula FM, number 2 NSR.